ibihe byiza nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network, ni mukuri subscribe, like ndetse munasharinge. tugiye kubagezaho ikigeranyo twise menya abayobozi bakomeye ba Hamas. Kubaho Hamas itungura Israel n'igitero cyayo gikomeye cyagabwe giturutse muri Gaza mu kwezi kwa 10 mu mwaka wa 2023 hakomeje kwibazwa byinshi ku muntu wateguye iki gitero cyahitanye imbaga. Muri iki cyegeranyo tugiye kubagezaho zimwe mu nkingi za mwamba z'uyu mutwe. Benshi mu bagabo bakomeye muri uyu mutwe w'abarwanyi b'Abanyepalestina ugenzura Gaza bakomeje kutishyira ahagaragara, mu gihe abandi bamaze ubuzima bwabo bwose bihisha Israel kugira ngo itabica. Tugiye kubagezaho abayobozi bakomeye ba Hamas. Ku isonga haza Ismail Haniyeh. Ismail Haniyeh yafatwaga nk'umuyobozi mukuru wa Hamas kugeza igihe uyu mutwe wemeje ko yapfiriye muri Iran ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka wa 2024. Ismail Haniyeh uyu wari umuyobozi w'ikirenga wa Hamas wiciwe i Tehran yari mu ntoki. Ismail Haniyeh niwe wari umuyobozi mukuru w'ishami rya politiki rya Hamas kandi yabaye minisitiri w'intebe wa leta ya 10 ya Palestina mu gihe cy'umwaka umwe kuva mu mwaka wa 2006. Ubusanzwe yitwa Ismail Abdel Salam Haniyeh, yarazwi kandi ku izina rya Abdul al-Abdi, yavukiye mu nkambi y'impunzi y'Abanyepalestina. Mu mwaka wa 1986 yafunzwe na Israel igihe cy'imyaka 3, nyuma ahungira Marji al-Zur, ubutaka budafite nyirabwo bwo hagati ya Israel na Liban, aho we n'abandi bayoboraga Hamas babaye umwaka wose mu buzima bugoye mu mwaka wa 1992. Nyuma y'umwaka yarahunze yagarutse kuba muri Gaza mu mwaka wa 1997. Yashyizwe mu biro bya Sheikh Ahmed Yassin, umukuru wa Hamas mu by'ukwemera, bituma nawe agira imbaraga. Mu mwaka wa 2006 Hamas yatanze Haniyeh nk'umukandida kugira ngo abe minisitiri w'intebe, maze yemezwa kuri uwo mwanya. Nyuma y'umwaka umwe Haniyeh yirukanwe kuri uwo mwanya na perezida wa Palestina Mahmoud Abbas, nyuma y'uko umutwe w'abarwanyi ba Izz al-Din al-Qassam ufashe agace ka Gaza ukirukana intumwa z'ishyaka Fatah rya Abbas mu makimbirane maze icyumweru agasiga abantu benshi bapfuye. Haniyeh yanze uko kwirukanwa kwe, avuga ko kunyuranyije n'itegeko nshinga, avuga ko guverinoma ye izakomeza inshingano yihaye zo gukorera abaturage ba Palestina. Kuva ubwo inshuro nyinshi Haniyeh yasabye ko habaho kwiyunga hagati ye na Fatah. Mu mwaka wa 2017 yatorewe kuba umukuru wa politiki w'umutwe wa Hamas. Mu mwaka wa 2019 Haniyeh yavuye muri Gaza ajya kuba muri Qatar. Umukuru wa Hamas muri Gaza ni Yahya Sinwar. Mu mwaka wa 2018 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje Haniyeh nk'umwe mu bantu bakora iterabwoba. Haniyeh yarangwaga n'imvugo ikarishye yamagana Israel muri iki gihe cy'intambara muri Gaza, aho batatu mu bahungu be bishwe n'ibitero by'indege z'ingabo za Israel. Gusa uretse imvugo ye, abadiplomate benshi bamufataga nk'umuntu ugerageza kumvikana ugeranyije n'abandi bakuru ba Hamas bo muri Gaza, nk'uko bivugwa n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Benshi batinya ko urupfu rwa Haniyeh rushobora gutuma ibintu birushaho kumera nabi makimbirane hagati ya Israel na Hamas. Nk'umunyamuryango ukomeye w'umutwe wa Hamas mu mpera zo mu mwaka wa 1980, Israel yafunze Haniyeh imyaka 3 mu 1949 ubwo hatangiraga imyivumbagatanyo ya mbere y'Abanyepalestina kuri Israel. Nyuma yajyanywe mu buhunzi mu 1994 ku butaka butagira nyirabwo ku mupaka wa Israel na Liban hamwe n'abayobozi benshi ba Hamas. Amaze umwaka mu buhungiro yaje gusubira muri Gaza. Mu 1997 yagizwe umuyobozi w'ibiro by'umuyobozi mukuru mu bijyanye n'idini w'umutwe wa Hamas, gutyo arushaho gukomera. Haniyeh yagizwe minisitiri w'intebe w'ubuyobozi bw'Abanyepalestina mu mwaka wa 2006 na perezida Mahmoud Abbas. Nyuma yaho Hamas yegukanye intebe nyinshi mu matora ku rwego rw'igihugu, ariko yirukanwa nyuma y'umwaka umwe Hamas imaze kwirukana ishyaka rya Fatah rya Mahmoud Abbas mu ntara ya Gaza mu gihe cy'icyumweru kimwe cy'urugomo rwinshi. Haniyeh yanze irukanwa rye, avuga ko ritakurikije itegeko nshinga, ashimangira ko guverinoma ye itazareka inshingano zayo mu rwego rw'igihugu zo kurengera Abanyepalestina, maze akomeza gutegeka Gaza. Yatorewe kuba umuyobozi w'ibiro bya politiki bya Hamas mu mwaka wa 2017. Mu mwaka wa 2018 Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yavuze ko Haniyeh ari umuntu ukora iterabwoba. Yari amaze imyaka myinshi aba muri Qatar. Mu bandi bayobozi ba Hamas haza Yahya Sinwar. Ni umuyobozi w'umutwe wa Hamas imbere mu ntara ya Gaza. Yahya Sinwar yavutse mu mwaka wa 1962. Niwe washinze ishami rya Hamas rishinzwe ubutasi rizwi ku izina rya Majid.
ricunga ibibazo by'umutekano w'imbere, rigakora iperereza ku bakekwaho kunekera Isiraheli kandi rikanahiga bukware abashinzwe iperereza n'inzego z'umutekano za Isiraheli. Sinwar yatawe muri yombi inshuro 3 nyuma yo gufatwa kwe ku nshuro ya gatatu mu mwaka w'1988 yakatiwe igifungo cya burundu. Icyakora yari mu mfungwa z'Abarabu n'Abanyepalestina 1027 zarekuwe na Isiraheli kugira ngo hafungurwe umusirikare wa Isiraheli wari umaze imyaka irenga 5 afunzwe na Hamas. Sinwar yasubiye ku mwanya we nk'umuyobozi ukomeye muri Hamas maze agirwa umuyobozi wa biro politike y'uwo mutwe mu ntara ya Gaza mu mwaka wa 2017. Mu mwaka wa 2015 Amerika yashyize Sinwar ku rutonde rwayo rw'abakora iterabwoba mpuzamahanga. Undi muyobozi muri Hamas ni uwitwa Mohamed Deif. Muri iyi minsi igisirikare cya Isiraheli cyavuze ko cyamaze kwemeza ko uyu mukuru wa gisirikare wa Hamas Mohamed Deif yiciwe mu gitero cya Isiraheli cyo mu kirere muri Gaza cyo mu kwezi kwa 7. Igisirikare cya Isiraheli cyavuze ko cyarashe Deif mu gitero ku gipangu cyo mu gace ka Khan Yunis ku itariki 13 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka wa 2024. Hamas ntiremeza urupfu rwe. Mbere yuko Isiraheli ivuga ko yamwishe, Mohamed Deif yari ayoboye ishami rya gisirikare rya Hamas rizwi ku izina rya Izz al-Din al-Qassam Brigades. Abategetsi ba Isiraheli baramufunze mu mwaka wa 1949 nyuma ashinga ishami ry'abarwanyi yise al-Qassam rigamije gufata abasirikare ba Isiraheli. Amaze kurekurwa yagize uruhare mu gikorwa cyo kubaka imiyoboro yo munsi y'ubutaka yatumye abarwanyi ba Hamas binjira muri Isiraheli bavuye muri Gaza. Deif n'umwe mu bagabo bashakishwaga cyane na Isiraheli, akaba ashinjwa gutegura no kuyobora ibikorwa byo gutega ibisasu muri bisi byahitanye abanyesiraheli babarirwa muri 100 mu mwaka wa 1996 no kugira uruhare mu ifatwa no kwica abasirikare 3 ba Isiraheli hagati mu myaka y'1990. Isiraheli yamufunze mu mwaka w'2000 ariko atoroka igihe hatangiraga imyivumbagatanyo ya kabiri y'Abanyepalestina kuri Isiraheli izwi ku izina rya Intifada. Kuva icyo gihe ntiyajyaga aboneka, gusa hari amafoto ye 3 azwi. Imwe ni ya kera, iya kabiri yipfutse mu maso, naho iya gatatu urebye ni igicucu cye gusa. Igikorwa gikomeye cyo kugerageza kumwica cyabaye mu mwaka wa 2002. Deif yararokotse ariko ahatakariza ijisho rimwe. Isiraheli ivuga ko yatakaje n'ikirenge n'ikiganza kandi ko afite ikibazo cyo kuvuga. Inzego z'umutekano za Isiraheli zongeye kunanirwa kwica Deif mu gitero cyagabwe mu ntara ya Gaza mu mwaka wa 2014 ariko zica umugore we na 2 mu bana be. Undi muyobozi wa Hamas ni Marwan Issa. Hamas ntabwo yigeze yemeza amakuru ko Marwan Issa, umuyobozi mukuru wungirije w'ishami rya gisirikare rya Hamas ryitwa Izz al-Din al-Qassam, yiciwe mu gitero cy'indege cya Isiraheli mu kwezi kwa 3 mu mwaka wa 2024 nk'uko byatangajwe na Presidence ya Amerika White House. Uyu muyobozi wo mu rwego rwo hejuru mu bya gisirikare abonwa na benshi nk'inkoramutima ya Deif. Mbere y'amakuru y'urupfu rwe yari ku rutonde rw'abantu Isiraheli ishakisha cyane kandi yarakomeretse igihe Isiraheli yageragezaga kumwica mu mwaka wa 2006. Ingabo za Isiraheli zamufunze imyaka 5 mu gihe cy'imyivumbagatanyo ya mbere izwi nka Intifada kubera ibikorwa bye muri Hamas. Ubuyobozi bw'Abanyepalestina bwamutaye muri yombi mu mwaka wa 1997 ariko aza kurekurwa nyuma ya Intifada ya kabiri mu mwaka wa 2000. Indege z'intambara za Isiraheli zasenye inzu ye inshuro 2 mu bitero byazo kuri Gaza mu mwaka wa 2014 no mu mwaka wa 2021 maze zica umuvandimwe we. Ntabwo isura ye yari izwi mbere y'umwaka wa 2011 igihe yabonekaga ku ifoto irimo abantu benshi yafashwe igihe harimo hanahanwa imfungwa. Bivugwa ko yagize uruhare rukomeye mu gutegura ibitero kuri Isiraheli birimo ibiheruka kuba. Undi muyobozi ni uwitwa Khaled Meshal. Khaled Meshal yavukiye mu ntara ya Cisjordania muri West Bank mu mwaka wa 1956 kandi afatwa nk'umwe mu bashinze umutwe wa Hamas. Ku mategeko akomeye yatanzwe na Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu, urwego rushinzwe iperereza ryo mu mahanga rwa Isiraheli Mossad rwagerageje kwica Meshal mu mwaka wa 1997 igihe yabaga muri Jordani. Abakozi ba Mossad binjiye muri Jordani bitwaje pasiporo z'impimbano za Canada maze batera Meshal urushinge rurimo uburozi igihe ari mu nzira agenda. Abategetsi ba Jordani bavumbuye umugambi wo kugerageza kumwica maze bata muri yombi abakozi 2 ba Mossad. Uwahoze ari umwami wa Jordani Hussein yasabye Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli umuti wo kuvura Meshal uburozi yari yahawe kubera igitutu yokejwe n'uwo Perezida wa Amerika icyo gihe Bill Clinton. Bwa Netanyahu uwo muti yarawutanze nyuma yo kubanza kwanga kubikora. Meshal utuye muri Katari yasuye bwa mbere intara ya Gaza mu mwaka wa 2012. Yakiriwe n'abategetsi b'Abanyepalestina n'imbaga y'Abanyepalestina bari baje kumwakira. Hamas yatoye Ismail Haniyeh mu mwaka wa 2017 kugira ngo asimbure Meshal ku buyobozi bwa biro politiki ya Hamas, maze Meshal aba umukuru w'ishami ry'ibyo biro rikorera mu mahanga.
undi umuyobozi wa Hamas ni Mahmoud Zahari. Mahmoud Zahari yavukiye muri Gaza mu mwaka w'1945 ku munyapalestina n'umunyamisirikazi. Afatwa nk'umwe mu bayobozi bakomeye ba Hamas. Yize amashuri ye muri Gaza no muri kaminuza i Cairo mu Misiri, maze akora akazi k'ubuganga muri Gaza no mu mujyi wa Khan Yunis, kugeza igihe abategetsi ba Israel bamwirukaniye ku kazi kubera imyumvire ya politiki. Mahmoud Zahari yafungiwe mu magereza yo muri Israel mu mwaka w'1948. Hashize amezi make hashinzwe umutwe wa Hamas. Yari mu bantu Israel yeje kuba mu karere katagira nyirako ku mupaka mu mwaka w'1992, aho yamaze umwaka. Igihe Hamas yatsindaga amatora y'abanyapalestina mu mwaka w'2006, Zahari yagiye gukorera muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri leta nshya. Minisitiri w'Intebe Ismail Haniyeh yaramaze gushinga mbere yuko ikurwaho. Israel yagerageje kumwica mu mwaka w'2003 igihe indege yasukaga igisasu ku nzu ye mu mujyi wa Gaza. Iki gitero cyamusigiye ibikomere bidakaze, ariko cyica umuhungu we mukuru Khaled. Umuhungu we wa kabiri Hussam wari mu ishami rya gisirikare rya Hamas ryitwa Al-Qassam, yiciwe mu gitero cy'indege z'intambara za Israel muri Gaza mu mwaka w'2008. Na nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network dusoreje, mukomeze kugira ibihe byiza. Nimukore subscribe, like ndetse munasharinge.